Teman-teman, berjumpa lagi bersama Bibi Ahmad Channel. Yuk ikut teman-teman mencari teman-teman. Wah, sini nih teman-teman mencari. Ya teman-teman. Wah, ada pencarian Bibi, ada mobilan, terus Marsha. Lah, ini ada truk pasir teman-teman. Wow, ada truk pasir. Sama ada apel aja ya. Sama mobil payung gede teman-teman. Wah, ayo kita jalani teman-teman. Yuk kita cari lagi teman, ada apa ya? Lah, situ ada ondel-ondel Betawi muka merah. Wah, sama apa tadi tuh teman-teman? Tuh, barongsai kayaknya ada teman-teman. Tuh benar barongsai teman-teman. Wow, barongsainya warna biru teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman. Kita taruh di sini teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Wow, sini ada wayang upin teman-teman. Ada wayang upin teman-teman. Kita ambil yuk teman-teman. Wow, kita taruh sini. Kita cari lagi teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Wow, sini ada boneka boba teman-teman. Yang jumbo teman-teman. Yuk kita ambil teman-teman. Wow, boneka jumbo boba teman-teman. Kita taruh di sini teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Sini ada apa ya teman-teman? Wah, sini ada boneka Squid Game sama Marsha teman-teman. Wah, kita ambil teman-teman. Wah, boneka Squid Game sama boneka Marsha teman-teman. Wah, ayo kita taruh di sini teman-teman. Wah, kita taruh di sini teman-teman. Wah, sepertinya udah banyak ya teman-teman. Dadah, kalau kalian teman-teman suka ini, like, comment, subscribe ya teman-teman. Dadah.